tubaha ikaze mwe mwahisemo kubana natwe nijoro riramo amakuru atunguranye, nijoro riteye ubwoba cyane cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yaba ari mu kaga gakomeye, ndetse magingo aya akaba afite ubwoba ko isaha ku isaha yaterwa kudeta. Ni mu gihe kandi magingo aya atari kurara mu gihugu, bivugwa ko ashobora kuba ari kurara mu gihugu cya Bujumbura. Ni amakuru atugezeho utagakwiye kurara utamenye, ariko mbere na mbere yuko tukugezaho n'ibindi bikomeje kugenda ndetse dusobanura akantu ku kandi, reka tubanze tukwifuriza amahoro y'Imana wowe wahisemo kubana natwe, kandi nawe ukitwumva bwa mbere nta kindi usabwa uretse gukanda kuri subscribe ku nzogera ndetse like, share, ibyo byose, bityo ukaba ushyize itafari kuri Kigali Real News, bikaduha imbaraga zo kujya tukugezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye. Nje muri kumva n'ubundi nk'ibisanzwe ni Jamia Umugisha, ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na bwana Habinshuti John. Habinshuti John. Ni ijoro riteye ubwoba, igikuba cyacitse. Uko bimeze haba hiriwe amakuru menshi, umunsi ni muremure cyane uko bisa kose mu bihe bya kera, kandi n'ubu niko bimeze. Intambara nyinshi ziba ziri hari ku manywa, ndetse n'ibivugwa yaba muri politiki cyangwa mu mibereho myiza y'abaturage, byose n'ubundi ku manywa nibwo bimenyekana, kuko uzi ko akenshi ijoro aba ari ukuruhuka. Yego, niko bimeze bwana Habinshuti. Nari ntangiye mbaha idonido kugira ngo batere agatebe bicare bumve neza, tubahe idonido y'ibiri kubera Bujumbura. Ariko nk'ibisanzwe n'ubundi turajya no muri Sud Kivu turebe uko byifashe. Turababwira iki bwana Habinshuti? Turajya Sud Kivu muri ziriya nce za Karemi, bivuga ko hariyo igitero kidasanzwe kiba cyabayeho muri bwa buryo bushya bwa M23, gikorwa n'abasirikare bake cyane, ariko bagakora igikorwa kirenze cy'imibare iri hejuru cyane yagakoze mu gihe cy'urugamba. Yego, si ibyo gusa, turi burebere hamwe uburyo hari inkubiri hafi n'umujyi wa Uvira, aho M23 iri hafi neza n'umujyi wa Uvira, aho isigaje ibirometero 5 gusa kugira ngo yinjire mu mujyi wa Uvira. Turanyarukira n'ubundi muri Minembwe, hakomeje kuba komba ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, aho imirwano naho yahinduye isura. Ubona ko aba TBDF bakamejeje, ndetse n'abacanshuro ubona ko babaye benshi muri iriya kote itajyaga igaragaramo abacanshuro ndetse n'aba TBDF. Kiriya gice cyaba kirimo aba Wazalendo ndetse n'aba FDNB benshi, aba FARDC bari bake, ariko urabona yuko byahindutse magingo aya. Ku mirongo y'imbere y'urugamba hari kugaragara aba Mayimayi, aba TBDF, abacanshuro ndetse n'aba Special Force b'abahibu. Bivugwa ko abo Wazalendo babaheje muri iriya mirwano. Yego, niko bimeze muri ako gace gasatira aho uvuze usa n'ujya za Pwezo, urumva ko ni ibitero bisa naho biri special, bidasanzwe, biri gukorwa n'ingabo z'indobanure kandi bidakabije kuba umubare wo hejuru. Bivugwa ko aba Burakawota n'ubundi basa naho bagabye igitero bari kumwe na special ya FARDC ndetse n'iy'u Burundi. Bigaragare ko hari ikintu gishya bashaka gusa naho bakora mu buryo bwo kusa naho babibye umugono, ariko bigaragara neza ko bivugwa ko hari ambushi yari iteguye, kuko operasiyo yabo bari bayimenye, ishobora kuba bateza ambushi ku buryo ngo yabakozemo akazi, ku buryo mu mibare bavuga ko ashobora kuba hari abacanshuro barenga 9 baba bahaguye. Nibyo, saho gusa bwana Habinshuti, turi bunyarukire kugira ngo abakunzi bacu twe kubarambira mu ncamake, tubavire umuzi n'umuzingo basobanukirwe akantu ku kandi. Yego, ni kuri kiriya gitero cya Kisangani tukasa n'abagaruka, bivuga ko mu bahaguye naho buryo butari busa naho wenda butari gusesengurwa na bose. Bivuga ko hari abakozi ba Turkiya bahaguye babiri, ba kampani yari yarazanye nari akoranabuhanga nari amadrone nibo bayakoreshaga. Ni abakozi baje mu buryo bwemewe, ntago ari ukubana abacanshuro, ndetse bahagwanye n'abofisiye 4 bakomeye muri FARDC nabo bahuguwe kuri biriya bintu.
urumva neza ko uretse yenda agaciro k'indege twumvaga n'ikibuga gisa naho cyabaye nk'igihagaritswe cyangwa kikangizwa mu buryo bwo kuraswa, ariko urumva ko batakarije n'abantu b'ingenzi bakomeye cyane bijyanye n'imirwanire bari bafite muri iyi minsi. Yes, tutabatindiye rero reka tuze turambura amakuru yacu, umenye akantu ku kandi. Duherehe bwana Mishuti? Reka twiherere kwa Neva hariya hirya. Nawe byanze bikunze ushobora gusanga yagiye gucumbika. Ni ikibazo gikomeye cyane, twavuga ko ari bya bindi n'ubundi ngo urwishigishe yararusoma, ngira ngo niko bajya bavuga mu mugani mwiza wa Kinyarwanda, ndetse bigaragaza ko bishoboka ko Neva urwo yishigishiye ashobora kuba atangiye kurusoma nyuma y'uko amaze kubona ko amarodari yose ya Bujumbura ari kugenzurwa, atari gukora neza. Biragaragara yuko nawe yatangiye kugira ubwoba, ndetse yakomeje anatabaza avuga ko M23 yabishyigikiye Red Tabara, akaba ariyo ije kumukuraho, akaba ari ngira ngo aribwo bwoba afite. Ariko se impamvu nyamukuru afite ni iyihe mu mboni zawe bwana Bishuti? Urabona ko ikintu ubona gishobora kumutera kuba ataguma muri Bujumbura cyangwa mu gace asanzwe atuyemo cyangwa aho yakabaye ari, ni ikintu cyumvikana bijyanye na situasiyo iri muri kiriya gihugu, cyane cyane kuri kiriya kibuga cy'indege. Urumva ko ni ikibuga kitari gukora nk'uko bikwiye, cyahungabanye bijyanye na connection. Urumva ko ikoranabuhanga ryawo ryose risa naho rikumiriwe. Urumva bijyanye n'ibitero bimaze iminsi biba muri FARDC mu bibuga by'indege, kandi uzi ko mu itangazo ryatanzwe ko ahantu hose habera igikorwa gihagurukiraho drone cyangwa indege yose ikaza kurasa kuri uwo mutwe mu 23 cyangwa mu giturage cya Minembwe nk'uko bari barabimenyereye. Iri tangazo ryavugaga ko aho yaba ariho hose byanze bikunze bazabishyura, hazabona igisubizo kijyanye n'ibyo nabo bahatanze. Rero urumva ko kiriya ni ikibuga asanzwe azi neza ko cyakoreshwaga ibyo bintu n'amagingo aya, ndakeka drone zigihari cyangwa se indege za Skoin ziracyaparitse. Urumva ko mu kuba basa n'ababinjiriye akabibona neza, urabona ko hari nta bwihisho burimo, ashobora kuba yarikanze akavuga ati ninjye utahiwe byanze bikunze. Kandi amakuru ahari afite ikikango ko mu gitero yakekaga ko gishobora kugabwa hariya ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, yakekaga ko nawe afite igitero cyamugabwa aho aherereye cyamurasa. Ariyo mpamvu bivuga ko ubu bishoboka kuba atari Bujumbura cyangwa atari kuharara nk'uko biri kuvugwa. Niko biri maginga ya n'ubundi biravuga ko ari kurara mu gihugu cya Tanzania. Samia Suluhu ukomeje kwifatanya na Neva. Urumva ko kubera ko Tanzania ari mu gace ka kure harimo aho kurara, ubona ko n'ubundi aho perezida wa Tanzania cyangwa amahoteli akomeye ari ntahahuriye no kuri kote ya Kongo. Urumva ko ubwoba bwamutashye nyine, birumvikana kari ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru. Reka tuve kuri Neva tugaruke ku mirongo y'imbere y'urugamba, ariko mbere yuko tujya ku mirongo y'imbere y'urugamba reka tubanze tunyarukire hano mu ntara ya Chopa. Ubwo nyine n'ubundi ni muri ville ya Kisangani ku kibuga cya Bangoka Airport International. Bivugwa ko n'ubundi ibikorwa byahakorewe bifite abahasize ubuzima b'abanyamahanga. Barahari bahaguye, haguye abacanshuro babiri b'ingenzi bakomeye cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni abakozi b'abacanshuro, bivugwa ko ari abakozi ba kampani yo muri Turukiya yakoze biriya bikoresho, ndetse bari banashinzwe no kubyorganiza no mu kubisetinga mu buryo bw'icyo bashakaga ko bibyara, ariko bafatanyije n'amaofisiyane nayo yabihuguriwe yabyize b'ingenzi, nabo bari muri kiriya kibuga bari bashinzwe biriya bikoresho. Bivugwa ko mu iturika ryaho aribo bantu ba mbere babaye nk'abaza kureba ikintu kibaye, kuko ntago bari bafite amakuru y'ikibaye ko ari iraswa, ahubwo bumvaga ari iturika ridasanzwe ryaba ritunguranye. Rero barasiwe mu gitero cya drone ya kabiri yabaye nk'ibasatira niyo yabarashe. Urumva ko abo bose bahasize ubuzima, ndetse nta nubwo bizabibanga kuko wenda urabona ko ikibuga cy'indege ntago babigira ubwiru, bishobora kuzamenyekana bacyuye
abo babiri bahaguye ndetse na Kongo igashyingura abo bayo mu cyubahiro, urumva ko bazashyingurirwa i Kinshasa. Ni ibintu tuzumva cyangwa tuzamenya nubwo byabaye nk'ababigize ubwiru, ariko ayo ni amakuru ya nyayo y'ukuri kandi y'ibyabaye. Yago, reka tugaruke hafi neza na Uvira, aho nakubwira ko M23 hafi neza n'umujyi wa Uvira, aho bivugwa ko n'ubundi hasigaye ibirometero 5 bike cyane kugira ngo bahe bari Uvira. Impamvu ubona M23 yakamejeje kandi mu masezerano y'Iduha abari bemeje ko n'ubundi uriya mujyi ugiye gusohokamo zino ngabo, mwisohoka ry'ingabo ku ikubitiro izere zatangiye gusohoka zikaba zatezwe na bande mu mboni zawe, ubona yuko M23 isa nkaho ishaka kwinjira mu mujyi wa Uvira, yaba ari iyihe mpamvu ikomeye? Ari amasezerano avuga ko ingabo zirimo zigomba kuvaho zikava muri wa mujyi zikerekeza mu kindi gice cyangwa zikajya i Burundi, se ubwo nibo bafite aho bajya, hakabona kuza ziriya ngabo za MONUSCO. Ariko gusohoka ni kimwe no gutwara ibikoresho ni ikindi. M23 ntabwo ikeneye ko hari igikoresho gisohoka muri Uvira, ndetse no mu duce twose twaberagamo imirwano hariya nta gikoresho bashaka cyaca Tanganyika cyangwa kuri iriya mipaka yose iva muri uriya mujyi wa Uvira. Bivuge ko rero byanze bikunze hari imbogamizi cyane ku ngabo zirimo mu buryo bwo gusubira i Burundi n'ibikoresho. Niba bazagenda bonyine ntibaraswe ntabwo ndabimenya neza, ayo ni amakuru ntavugira aha, ariko gusohora igikoresho byo M23 ni nkaho yashyizeho atansiyo rwose, ntabwo bishoboka. Yego, twihuta cyane, urabona ko n'ubundi impamvu kwinjira mu mujyi ari ibintu biri buze kuborohera cyane, kubera ko strategique ziri mu biganza byayo. Reka tunyarukire mu Minembwe uko bihagaze. Ibitero bikomeje kugaragaramo abamayimayi, aba FDLR twari twabibagiwe mu ncamake, ndetse n'abacanshuro n'aba TPDF n'aba FDNB ndetse na Special Force ishinzwe kurinda Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubona ko ibitero bakomeje kugaba ibitero ku ikubitiro, uduce ngo bari gushaka ni Pwezeho, ni Mikenke, ni Minembwe ndetse na Minembwe. Urebye utwo duce uvuze ni nkaho ari two tw'ingenzi, akandi baba basa naho bakenera ntago baba ari kari mu bwavuzwe, ariko utwo duce uko tuvuze nitwo tw'ingenzi dukenewe nabo, ari naho ubona ko ni ibintu bahagurukiye. Niba bageze ku rwego rwo kurobanura ingabo bagakoresha ingabo zidasanzwe, abacanshuro bakaza mu gitero imibare yabo iri hejuru bidasanzwe, urumva ko nko ku munota wa nyuma barumva ko hari akantu gashya bakora hariya. Ariko icyo nibaza ni iki, urabona ko bo ikintu ubona baharanira baragira ngo mu gihe batanze itangazo y'uko bagomba kuva, ari ibyemezo byafatiwe mu nama ko bava muri Uvira, urabona ko hari uduce tw'ingenzi bashaka gusigarana. Ariyo mpamvu ubona ko Pwezero bayikeneye ku munota wa nyuma ubwo bateganya kuba bava muri uriya mujyi wa Uvira. Rero ntago byabahiriye, wumvise ko operasiyo yabereye n'ubundi habashije kugwa ingabo nyinshi kandi muzagabye igitero, kuko hari M23 yari yubatse, urabizi mu bihe bitambutse uzi deployment zahabaga buri munsi bohereza ingabo, ndetse uzi ibikoresho bafite bihambaye birimo byinshi banyaze aba bacanshuro n'izi ngabo z'u Burundi muri kara gace. Rero urumva ko igitero bahagabye babara ko kishobora kuba cyaguyemo bari abacanshuro 9, urumva ko bahahuriye n'iruva gusenya. Yego, nibyo ni imirwano ikomeje kandi ikomeje kugenda igaragara muri ibi bice, muri Minembwe, Pwezeho, Rugezi, Rwitsankuku na Mikenke, aho n'ubundi ubona ko bari kugabaho ibitero, ariko AFC ya deployinze abasirikare batari bakeya muri biriya bice bakitwara neza, n'ubundi bagasubiza inyuma umwanzi. Ngayo nguko rero ni amakuru yaragezweho muri iri joro n'ubundi ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 z'ukwezi kwa 2 2026. Reka tubashimire tubifuriza kugubwa neza, abari mu bice bigiye bitandukanye bakiri mu kazi tubifuriza akazi keza, ndetse n'abari mu bice byo kuba bageze igihe cyo kuryama tubifuriza kurara neza. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe. Yego, murakoze, ijoro ryiza.